Ijyari rero kuri nuza kuri Sesco kwako Manchester United nayo yibwije ukuri irabizi neza ko imyanya yose idafunze 100%. Yeah. Ahubwo iri kugerageza gukosora ahabikurusha handi. Hamwe n'igihagarara afite hamwe n'igihe amaze akina muri championnat eshanu zikomeye ku mugabane w'Uburayi uko biri amabura burizo nubwo nawe atari kuri level ya mbere ariko nanone nta nkazirikize umwaka umwe wabaye muri Anderlecht munakamushima akajya muri mu Butaliyani bagakora sezi dasanzwe yo gutungurana bagahita bamuzana muri Manchester kumwikoreza imitwaro. Hoyland ntiyari yigeze abo mutitirere muri kariyeri uyu we yiteguye gutwara uwo mutwaro uyu we byibura afite abamufasha. Bamuzaniye abantu batsinze ibitego 35 muri Premier League mu makipe mato. Yego. Twizera ko mu gihagararo cye n'uburyo atsinda ibitego byiza kuko nabonye buri muntu wese iyo bagiye kumutaka bashaka kantu byibura kamurengera. Sesco muvuga ko atsinda ibitego ngo byiza. Cyo koza pe biri fite mu ubwenge bwinshi. Uburebura afite n'imbaraga kuba gifite imyaka 21 karande kuba ari umuntu ukomoka muri za Slovenia na ahantu habaye aba Viking bazwiho nk'ubwoko bwageraga imbaraga ashobora kuba yasunika muri Premier League akabikora. Nari ukuntu mwataka abadatsinda ibitego byinshi ariko agafasha abandi gutsinda. Burebure aramutse abubyaje umusaruro bwo kuguma kuri muri box agatesha umutwe aba defenseur ba equipe adverse yakwihanganirwa kurusha uko yakwihanganirwa muri Newcastle. Ko Newcastle nitakaza Isaac. Izagi ikubari gukompara. Ariko muri Manchester ntayo bafite bakompara nawe. Isaba gukompara no ibitego 10. Ari ibitego 10 heruka. Ari nimero 9 ibitego 10 heruka. Yaba Hoyland muri saison ya mbere. Atsinze 15 tute competition confond. Ariko umwaka ushize se hari wagize ibitego 10 si nk'icyenda cyangwa 7 gutya ibintu nk'ibyo. Yaba Hoyland cyangwa Zirikize yabande. No ngazirikize yarabitsinze hari igihe bigeze gutsinda ibitego abitsinda muri match imwe. Batsinda Everton 4. Umwe atsinda 2 n'atsinda 2. Barashoje. Ijyari rero kuri Manchester kwako igifitemo angre yo kwihangana kuko babaye aba 15 barifuza byibura kwegera imbere bakwa nk'aba gatandatu kuko ntabwo iyo phase bayisimbuka. Ntiwava kuri 15 uvuye ngo nje guhatana ku gikombe wahinduye iki se kidasanzwe kongeramo abakinnyi babiri watakaje abandi nka 5 kuko baratakaza Garnacho baratakaza Rashford baratakaza n'abandi batandukanye. Igihari kuri Manchester impamvu ngiye namuhitiramo kujya muri Manchester nk'umuntu ukeneye umwanya wa integration n'ubundi ntabwo umufana wa Manchester United yamwe expecting amo byinshi n'ikipe byishaka no gukinira imyanya mugihe Newcastle ishaka umwataka ubomora muri Champions League. Yego. Ukubita nk'ibyo Alexander Isaac yakubitaga no makipe akomeye kandi ntabwo ahitaba Isaac na Isaac turimo turavuga yatsinze 10 muri saison ya mbere. Yego nawe yabanje kwishakisha. Bivuze ngo rero Sesco namuhitiramo Manchester United n'undi mitwarire kuri mbe na Kunya na Bruno Fernandes wakababera wamwataka mwiza hamwe n'igihagararo cye n'ubuhanga afite muri kwa gutsinda ibya bitego byiza. Uziko niyo yatsinda ibitego 10 ariko agaragaza travaye mu kibuga bamwishimira kuko yatsinze aramutse akoze iby'umwataka kuriye kubakorana burebure mubonana muri Premier League n'imbaraga ntekereza ko afite. Yego. Bari abakinnyi bo ku mpande batsinze ibitego byinshi ntabwo bamubaza kuko hari igereka ngwe nk'urugero uziko se Dimitri Berbatov yabaye muri Manchester United ugasanga ibitego ni ibya Rooney na Cristiano aribo bafite byinshi ari nko muri 13 12 stile abanza mu kibuga. Yigeze kwivugira ngo niwe muntu wahimbye ngo 9 n'igice ngo niwe wabizanye bakubwira ko rumwe mu bakinnyi muri Premier League ngo bari bazi gufunga baro ngo tushe ya mbere ya baro no gufasha gukinisha abagenzi be. Dimitri Berbatov ni mubi cyane kuri control ya baro ngo tushe ya mbere ya baro we narabibonye bivuga kwa Rio Ferdinand ariko nawe muntu wazanye 9 n'igice nabizi ko mu myaka ya nyuma namurebye muri Premier League Shabaro yarayifungaga azi gufunga baro kandi yagena nk'umupatro twamwitanga n'umupatro ntabwo yirukankaga akunda gukina yihisha. No kwa Rooney yari isasu atsinda ibitego 23 25 Cristiano 31 28 nta muntu wajya gatera amabuye nde Dimitri Berbatov kandi ubwo mubwo hirya Giggs yabaga yatanze assist 15 afitemo n'ibitego nk'umunane cyangwa 9 cyangwa 10 tayari ikipe igahita igirite umusaruro mbombe bigahita bihura na Sesco ashobora kuza atari umwataka watsinda ibitego byamugira top score agatsinda nk'icumi cyangwa 10 ariko agafasha mbe umona Bruno Fernandes na Kunya kuba beza kubera uburebure afite imbaraga z'umubiri na bwa buhanga twavuga no kuba amaze gutinyuka gukina kuko ni umukino sezo za Champions League zitari munsi y'eshatu no kongera ko ari n'umukinnyi ngenderwa muri equipe nationale ukiniye ibikombe by'Uburayi vuba nga twarimo tumubona icyo kintu gishobora kuba cyaza kigamutwara muri Manchester United akaba yagira kuruta uko muri Newcastle uzaza wese bafite igipimo
umwaka ushize Isaac niyo yatsinze 24 na bine ubwo uzaza wese bafite igipimo uzo utakubita muri kuko impamvu ari igipimo ntabwo ari buzire kuri 30 wavuga ngo ni 30 tuguze arazira kuri miliyoni 80 wenda byibura yego 80 wa 80 uzazutsinda 10 wagiye yatsinze 25 umuriro ugomba kwaka. Dukomeze n'amakuru y'igura n'igurisha. Leandro Garnacho muri Chelsea no musore Edi kipa Chelsea yagize prioritaire bikavuga ko rero uyu musore Leandro Garnacho kipa ya Manchester United kipa Chelsea yatangiye ibiganiro biri open ndetse n'ikipa Manchester United ku giciro ngo kitari cyo hejuru kureba ko uyu musore yamwinjiza mu ikipe ya Chelsea cyane. Ni ikipe imaze igihe mukurikirana mu kwambere yaramukurikiranye ariko ubu ngubu isoko rigeze hanga nibwo yongeye kugaruka muri deal kuzana Garnacho nawe umwe mu bakinyi baguye na Manchester United ko bagomba gushaka aho bajya bagasoka muri ikipe ya Ruben Amorim. Ikipe ya Chelsea rero yo inatekereza yuko ngo ibintu bya character yo gufunga umutwe cyangwa ibisa nk'ibyo ngibyo bimuvuga muri Manchester United ngo ntago imubaho kwako ikintu cyambere abanje ngo gukurikirana kuri uyu musore ni imyitwarire ye yarebye rero ngo background ye isanga character yo gukomeza umutwe ngo ntayafite ibwona ariko ibyo nta kibazo bifiteho nkuko Telegraph byandika ivuga yuko ibyo nta kibazo na kimwe ibifite bituma rero ikurikirana uyu musore. Ni umusore umaze wazamutse mu academy breaking through imyaka nk'ibiri hafi 3 gutya amaze mu ikipe ya mbere kuva bamuvana mu bana babo akiva muri Espagne. Namaze kuba mu bakinyi beza mu bibi Manchester United yagize yaramwe mu bakinyi beza igendera muri myaka 2 uretse nk'iki gihe cya Ruben Amorim akiza byaje kuzamo agatotsi. Ariko Chelsea ni ikipe imwa presiya ni ikipe itagaragaje bwa mbere ko yishimira imikino y'umusore ndetse namushaka kwako mu kwambere nabwo byaravuze gusa biteranwa ko umuka we muri Man urukiri mwiza utaramubi nkuko byagenze zirangiye. Ariko kakanya yabaye Serene ikipe ya Chelsea yagaragaje ko mu gisoyemo umukinnyi bayiteguye kwinjizamo undi kandi ubona ko mugizinjizamo izasora uko bigaragara ko izasora Christopher nkuko byanze bikunze nasoka mu ikipe rekeneye kwinjizamo ndi mu kiko Chelsea ntago ifite cyo kuvanga ifite squad nini ko twabonye uburyo imaze iminsi ikora ibikorwa byayo nimba isohoye umukinnyi iramusimbuza kandi kanamusora ku mafaranga ari hejuru yamwinjije ikunguka. Na equipe imaze kuba iyo projet y'abagabo ba Todd Boehly na Begdad bamaze kugaragaza ibyo ngibyo byabahereye mu myaka 3 amaze muri ikipe ya Chelsea. Nibyo reshaka gukora iravuga ko nyuma yo ko ibya Xavi Simons bikunze muvanye muri Leipzig ngize tikurikiza kuzana Leandro Garnacho. Manchester United ivuga yuko ari umukinyi ibara ku giciro cya 40 z'amapaundi byatangiye 60 ariko turi kwa nakabasore Manchester United yerekanye yabwiye ko bazasoka igiciro cyabo kigabanyuka umunsi ku munsi. Kuri Sancho Chelsea bari barabwiye ko obligation to buy yari 25 z'amapaundi ariko ubu zigeze kuri 15 ku ikipe ya Muzana yabo Dortmund na Juve zikiri interested. Kuri musore nawe byatangiye bivuga isoko rya gutangira bavuga kuri 30 z'amapaundi akanya zigeze kuri 40 za Manchester United divuga hanige zagabanyuka kugurisha kuri munsi yayo ngayo ko Manchester United ibona ko ikena amafaranga byanze bikunze kugira ngo yinjizemo rutayizamu ikeneye. Benjamin Sheshko novuga muri iyi minsi cyane ininjiza umuzamu kubona kari imyanya 2 cyane yihutirwa kandi ikeneye gusinyisha abakinyi kwanga rero bikore nk'ikipe iri mu mibare irwana na situation za PSR igomba kubanza ikagurisha ikabona amafaranga muri abakinyi umwe mu igomba gukuraho amafaranga rero no Garnacho kandi ubona ko Chelsea uko umunsi uza na equipe igenda igaragaza ko imushaka. Garnacho no umukinyi ku myaka y'umwana imyaka 21 akeneye ahantu yishima n'umwana ukeneye kuba mbere na mbere ahantu yishima game time akeneye gukira ko icyambere ahantu yishimye aki Manchester nubwo arantu yakuriye ntabwo arantu yishimye kugeza amagere. Ubundi kugira ngo case y'umusore tuyumve neza reka twifashishe ingero zisanzwe mu buzima busanzwe twese tubamo. Hari ikipe ya Chelsea yiteguye kumwakira ariko situation ubundi yagaye na cime zite. Reka twifate nk'umuntu uri mu gihugu kikabamo ibibazo by'umutekano bikangwa kuhunga cyangwa se uva aho hantu ko nyine ubona ko bitashoboka ko wahaba bitewe na situation ihari. Sibyo? Burya aho ubonye ubuhungiro ntusaba nakakazi wahoranye mu gihugu wari urimo ko uzagasangayo. Aho ubonye ubuhungiro ntabwo ugenda baza akakazi wakoraga mu gihugu uvuyemo. Nyine ugenda nyine wahabwa ubuhungiro wagira Imana wagira ibyo uzabona ukora ugakora ariko icyambere no kubanza ukamenya aho uriho hari safe ubundi barakwakiriye. Ibyabaye kuri Garnacho nabari abakinyi ba Manchester babwiye ko nta mwanya afite kwa United bose nta muntu uzajya mu ikipe asaba umwanya wo gukina playing time nta numwe. Ikipe ya Chelsea ubwo rero twiteze igihugu kigiye kwakira Garnacho twamaze kubona polisi yaho
impano yose aho iri mu buryo bwose bwa butandukanye. ariko nanone umuntu uvuye muri Mali ntabwo yakwishimira kujya kwicara ngo agume benshi no muri kwa Manu aho yicaga ntabwo ari umusitatamu ku buryo buhoraho. teretse Robben amayimaje ariko ubundi mu myaka nyine urumva urugendo ujya kuzana ingoma yo kwa Eric Ten Hag urabudusubije inyuma cyane. Naho yari ari umusitatamu mu buryo buhoraho. Ikiri buze kuba kuri Garnacho rero nuko akeneye ahantu ikipe ari buze kujyamo ikamuha umwanya ikabaza ikamuha n'ibirango. Ubu ngubu nta birango bya ekipe yose afite cyane ko anashaka Chelsea nawe ashaka kumugwa mu Bwongereza. Wenda Chelsea nayo interested kuba yasinyisha uyu musore. Icya mbere Chelsea yamaze kwerekana ko nimba uri umukinnyi w'umunyempano biteguye bagufitiye umwanya kandi nacu n'umunyempano nta muntu ushidikanyaho. Ikindi aho twasimo kwerekeza United yo nako nayo iri willing kugurisha amafaranga atarayavuzwe mbere ubwo isoko ryafungwa ngo miliyoni 70. Wana ko uyu munsi na 40 zashoboka. Sibyo? Chelsea igiye ikora iki? Twabonye ko abakinnyi b'abanyempano bari yarandura akabashakira umwanya n'ibishaka muri mu mashanga ku mugabane w'Uburaya bari muri Conference League babuja gukinisha abakinnyi babari bo bose bafite muri groupe. Uyu munsi ni Champions League. Let's hope yuko neyo season abo bakinnyi tubona ko babenshi batazana umwanya muri Premier League bazabona umwanya mu mashanga domestic FA Cup na Carabao. Izo scenario ebyiri uzihuza ko umukinnyi atari mara demandinga umwanya uhoraho wo gukina cyangwa uhagije. Ikintu cya mbere akeneye ari ekipe iri kumushaka twakaba tuyizi ko itita ku mubare w'abakinnyi yaguze icyo igenderaho cya mbere. Bayibeshye umukino w'imyaka 26 ngiye kumushaka ngo yashizemo imbaraga. Izo nkuru kuzizera bigendemo gakeya. Ariko umukinnyi mu myaka 25 umunyempano ku buryo bugaragara uwo mukinnyi kwa Chelsea business we yashoboka. Ko twabonye ko buri mwaka barindiza abakinnyi abandi bagasohoka. Ku mugoroba nibwo Chelsea byasanga bihinduye isura ibaseriye cyane kuri uyu musore. Ibiganiro binabaho hagati y'abahagarariye Chelsea na Garnacho. Uyu musore ababwira ko nta kibazo afite kuba yakwambara umwambaro w'ikipe ya Chelsea. Ibisigaye ni ibiganiro hagati y'amakipe yombi. Ntabwo turamenya ngo Person Terms wenda zikuyemo ibiki ibyo bashobora kuba bumvikanye imyaka yaba ingahe, ese uyu musore yahabwa ibingana iki. Ibyo biraza kuza amakuru anagenda aza gukurikiraho. Binavuga yuko Chelsea izabidinga mu mpera ukwezi kugezemo hagati gutyo kurimo kuragenda kuko amakipe arimo akoresha technique yo kugira ngo basundikira amakipe kubura ko ntari mahitamo ahari. Baguri bimaze kugaragara yuko uko umukinnyi wongeza amakipe menshi agiye atangira avuga ngo uyu mukinnyi is not for sale. Twaje tubona deals zimeze gutyo ngo ese ko bimeze Luis Diaz yaragiye twabonye ari ku isoko no gutinza iminsi uko usunika iminsi ukavuga ngo reka mbere ko ndebaho bigana no nk'umukinnyi nk'uyu nguyu wamaze gusa nk'utandukana n'ikipe mu buryo buteruye ariko bigaragara ikipe amwe kidashaka yashaka indi kipe ahakinira n'umukinnyi ko ntago yishimye ashaka kugenda impande zombi ziteguye kugenda. Ibintu nk'ibyo rero ekipe Chelsea zakoresha technique yo kwegeza inyuma igihe biretse kubidinga kugira ngo igiciro kiri hasi izabashe kwishyura amafaranga ari hasi kurusha yo yari gutanga kuri uyu mukinnyi. Ikindi kandi Person Terms nkeka ko zitazaba ikibazo kuko ushaka ko zanagezweho nuko turazimenya umushaka mu Bwongereza ashaka ikipe ya Chelsea nawe Chelsea nera mushaka ishima ni umukinnyi ya Press twabivuga ko ari mu gitangiye gukurikira guhera mu kwezi kwa mbere. Rero Person Terms ntago zaba ikibazo bizagorana ku giciro ari nampamvu Chelsea isa nk'itinda uzimamvu mbona bizagorana inyuma ntago bizagorana cyane kubera yuko Manchester United ikeneye byuza amafaranga yose ngo yinjize ikintu yinjiza bako abakinnyi uburyo yasa nk'ibasoye yabwiye ati mushaka wo mujya bakabakora imyitozo bitandukanyije n'ikipe amafaranga yose yashoboka adateye isoni yayafata. Kuri Garnacho n'umukinnyi yego nta umwana wavuye mu academy impano twamubonaga mu gifite amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe kwezi 2028 byakaye byiza ava mu ikipe biza ku mafaranga menshi ariko aka kanya situation ihari igaragaza yuko bidashoboka. United yici isoko ry'abakinnyi bayo uburyo abatwitinze n'abacuruzi bumva ururimi rwa business nta muntu ufata igicuruzwa cye mwabura buryo ubanza kwereka abaguzi ko nawe utagikeneye kwanza. Iyo abacuruzi barwana no kwamamaza produit zabo barwana no kwerekera uburyo ari bamenya mu gutanga serivisi zabo babagira ngo n'umuguzi uzazigura azagura ikintu gifite agaciro koko avuga ati ntanze amafaranga yanjye ku gicuruzwa gifite agaciro. Uyabanje kwereka abaguzi ko nawe udakeneye icyo gicuruzwa na stock yawe nta mwanya gifitemo wagishyize hanze imvura nigwa ikinyagire uko bigenda kose you don't care. N'umuguzi nawe azakigura nyine muri ubwo buryo wakimweretsemo. Matheus Cunha na Benjamin Sesko eshanu za mbere yabirimo
yahagaritse gutya mu izamu Donnarumma Sesko yaje eshanu se yaziburamo gute hano nta nenge yabapfutse inenge yabisigaye kuri system bari batatu Ni abansigaye systeme yo kuko twabonye ni ingi yazakina nta